bazar thlir tu te chibe ule November ni somni sang ni somni pani ni a November thla chol nin hun hung ber dot tu alon le tareng mai voin chu Ukraine lam kan hoile don ani Russia in missile manga be na wangin tun a hian Ukraine rama electric siam chona zat vezet chu na thok theilawin oma Ukraine ram thu nei tu te chon Ukraine ram puma electric current nei lawin anom thut thei ti an soya chuti lai chon thlasika intrana Ukraine ram mi puite chu khowot ngoya power supply nei lawin anom chome kani Ukraine ram prime minister Denis Shimal chuan bandoi thak takin Russia chon civil mun le electric siam chona mun poimo te missile mangin sai renga kan electric siam chona mun zat vezet chu tuna hian man theilawin na omani ati October ni som le November ni som panga inkar chung khan Russia hen Ukraine ram electric siam chona mun te chu a ran panga tin voiruk lai missile mangina kap ni in Ukraine rama power pe chuak tu Ukraine ro chuan an sayani tuna hian Ukraine ram mun sang athlasika intrana temperature po 0 degree te ni to a Kiev khopuya po vura tatan to a Ukraine official te chon power pack chuan I thei nan thei top chu zelma se man son chakhlei theilawani hetiangani wang hian iweno chon kubin thlasika hian Ukraine chon mi puiten har sapna namen lon tok thei ti an soya Ukraine ram khopui ber Kiev po an vaya thim thei din hunan ding mek anti heti la hian Ukraine ram energy company DTEKA an CEO Maxim Timchenko chuan Ukraine ram mi puite chu an thei ani phot chuan thathum thali chung chu Ukraine ram chu san hun danga nom thei ani chuan an ram har satna aziom pha leang ti soya Ukraine ram sarkar thu nei tu te po in mi puite chu power ren chem turin an ngen reng boka electric eng du khopan nei lo ni satya lova tui her ho tu po Ukraine ram khoi hmuna ma to lo an ti ani heti la hian Russia chon hun la tak kap thei missile te chu Ukraine rama sipai te hun le thil siam na hun ka nanan mang ti an soya an ka jing a hian missile siam na hun te po tel ti an soi Ukraine sipai tu puang tu po in Dnipro river khochak lam lui kama in kul thale mek Russia sipai te chuan Ukraine ram ral thom da na hun an kap ti an soi ve bok heti la hian Russia in thu del kilom lova in biak na nei du thu puan chu Ukraine president Volodymyr Zelensky chon apom du lo zela in biak na neya in ka hayan nei chuan Russia ina sipai te thuam that na hun nei pha mai atiani Zelensky chon Russia hian in toi thar le nan hun eng mo chen chola mo wangin in biak chungchang a soya mithin kha chon hei hi in dona ti top na ture mo antia apun lun na mai ani zo Russia sol na ti top ani chawin in rem na tuan tling om theyang ati heti la hian USA chuan Russia ne na in rem na nei tura in biak na nei le nei lo chungchanga thutluk na siam thei tu chu Zelensky chiani ti sein USA in Ukraine ne na Russia ne na in betura shilin anor anga soi chu thudik lawani anti US sipai ho tu General Mark Milley chuan tun naya Ukraine chuan in dona mun sang a hne na changma se Russia hian Ukraine ram hun za thena hun som ni zet chu athu noya ala da reng ti soya Ukraine sipai te hian hun rei lo te chungin Russia sipai te chuan ramatangin an tho mai don lo atiani heti la hian Russia ram Security Council Deputy Chairman Dmitry Medvedev chuan Ukraine ram President Zelensky hian in biak na nei hlau ti asoi ve thung Medvedev chuan Zelensky hian ama che in hmanga wang le atana hlawom ema wangin in biak na nei hia du lawani atia Ukraine ram ke chet na chan dik tak hriat lo chuan in biak na do kan kil kha omzia a omle lova in biak na nei adu huna ama hnuaya omte nge ina thiam lo na an ril dona chu hlawa atlom hre ani atibok Medvedev chuan khothlangram te po in Russia ne na anin kar ti chet vek chu an du big lova in do pui pathum na chok chuak the ani ti an hria da wangin Ukraine chu Russia ne na in beturin an kar rengani atia US NATO le European Union te chon Russia ne na in then mak hi an ngam lo in do pui pathum na thleng thei ti an hria ni chu wangin in biak na nei turin Ukraine an kar ngarani ati Medvedev chon Ukraine ram thu nei tu ten Poland ram missile ta a Russia pu atum ngar chu tu maran oi sak lo ni in na soibok inrin ni khan Israel sipai te chon Syria ram khothlang lama sipai mun chu thona mangin an beya Syria chon an sipai pali an thia pakhatin hliama tuar anti Israel hian Homs le Hama biela Iran tran tu helpol te omna chu thona mangin abuma anral thom dana mun te bom sang ni in
Syrian Observatory for Human Rights chuan an soi hemi chungchang hian Israel sipai te chuan engmah soi an la nei lova Israel hian Syria rama helpol te hi voi tam tak abom sak to a ma se abom na chana puang fo lem lova Syria rama hian Iran sarkarin tho pui helpol te Lebanon helpol Hezbollah tele Syria ram helpol dangte nong mawangin heng anom na mun te hi bom mangin Israel hian a beithin ani US Howin Japan le South Korea te chuan United Nations Security Council a North Korea in missile enchin le chungchang soiho na nei an rota UNSC chuan thotan ni hian soiho an remtia hemi chungchang a hriat vele North Korean leader Kim Jong Un chuan United States in a ti thai reng chuan nuclear ral thuam man mai hre don lo ti soi North Korea chuan zirtop ni khan Hwasong 17 intercontinental ballistic missile kilometer singkhat le sanga mel sangkwa zathum som ni a hla kap thei kap chok china hemi hnuwa US le tho pui thu soi wang hian Kim Jong Un chu lom lo hle ti soin Korean Central News Agency KCNA chuan Kim Jong Un chuan an mel ma ten an vo fo chuan nuclear ral thuam po mangin kan theina zongjong in kan bei mayang ti aseni ti in an puang KCNA chuan Hwasong 17 ICBM hi nuclear bomb ka chuana missile thaber khovel ral thuam chak ber ni nan soya North Korea hian US le athurwal pui South Korea laka in venan ballistic missile asiama akap chok chin thin ti hi voitam malo puang to ani zirtopnia missile an ka chuana hian Kim Jong Un hian a fanu hruaya khovel mua fanu a pholan na masaber ani heng he Japan ram Prime Minister Fumio Kishida chuan North Korea in missile enchin la hi tute mo chawchu atumna nia hriat thu asoya hetianga in chawna hi Japan chuan an tur reng thei don lo ti asoi bok hemi ma hian US President Joe Biden chuan G20 summit a China ram President Xi Jinping komin North Korea in munhla ka na nuclear ral thuam keng thei missile enchin fo chu thalawati thu le ti top se du thu sein South Korea le Japan ba ka helai biala an tho puiram tenen an ngai mo thu asoya hemi channan hian North Korea hian missile ka chole chin mai ba ka US le tho puiram te chu avo venghal ani FIFA World Cup sang ni somni pani chu zanina hian kheltan ani don ta a zaninda sarile chan ve hian Qatar ram kho pui Doha a opening ceremony nein hon ani anga zanin vekdar kole chan ve hian Kumin World Cup in khel ma saber chu an khel don ani Qatar World Cup a hian thleng tu Qatar le Ecuador te chuan match ma saber khelin World Cup an hungdona anni hi group A omin zanindar college an ve hian Al Bayt Stadium Al Khora anin khel don ani zanindar college an ve Qatar le Ecuador in khel tur hi India ram tang chuan Sports 18 le Sports 18 HD channel ate en thei ani dona Jio Cinema app le an website atangin manchoi lovin en thei bokang heti la hian stadium chunga beer in phal ani don lo wangin soise patam hlea funds mai ba ka sponsor lampon lom lova ma se FIFA president Gianni Infantino chuan Qatar chu muslim sa khozirti na zom thatakram manni wangin stadium chunga zu le kai hnoi sem turin an thlem thu zo lo ti soya ni khata beer in lavada ka thum om chu fan te ta na harsat arin lo thu soibok Infantino chuan kan thei top kan chua a thei tangang lova chuti lai chuan hei ero achiang ni khata da kar thum vel beer in phalo na hmuna kanum don ti na nia tu man kan thi pha lawang ati Kumin World Cup a hian fixture siam masaka chuan Senegal le Netherlands chu in khel ma saber tura roman ania World Cup a chuan a thleng tu te khel ma saktir thin chu zia ka da ni lo ma se kalphunga nei ni to tia soisel ani wangin August la khan FIFA chuan opening match a thleng tu Qatar le Ecuador November ni somni pakhat match thumna khel tura roman to chu match ma sabera khel turin roman na asiam danglam le ta ani bazari lo thira wangin kan loma voin cholni hun nuam tak mang turin du sakna kan hlana che